Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. We are learning Srimad Bhagavatam, important verses from different cantos. We are in the 10th canto, and today we will learn 10.52.43 onwards. 52nd chapter is about Rukmini's message to Lord Krishna. Let us learn this shloka, 43rd from this. All of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yasya Yasya Angri. Angri Don't pronounce as angry. Angry. Rajaha Napanam Mahantaha Vanchanti Umapatihi Iva Atma Tamaha Apahatyai Yarhi Ambuja Aksha Na Labheya Bhavat Prasadam Jahyam Asun Vrata Krishan Jata Janmabhihi Yat. As we read the words, see the meanings also there. Now we will see the translation. O lotus-eyed one, great souls like Lord Shiva, hanker to bathe in the dust of your lotus feet and thereby destroy their ignorance. If I cannot obtain your mercy, I shall simply give up my vital force, which will have become weak from the severe penances I will perform. Then, after hundreds of lifetimes of endeavor, I may obtain your mercy. Let us learn line by line. Each line I will repeat twice, comparatively difficult pronunciation. थोड़ा ज्यादा शब्द भी है. यस्यांघ्रि पंकज रज स्नापनम महंतः. महांतः. यस्यांघ्रि पंकज रज स्नपनम महांतः. वाञ्छन्त्युमापतिर् इवात्म तमोपहत्यैः. नहीं, हत्यैः only. वाञ्छन्त्युमापतिर् इवात्म तमोपहत्यै. यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम्.
यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम् जह्याम असून व्रत कृशान शत जन्मभिः स्यात् जह्याम असून व्रत कृशान शत जन्मभिः स्यात् Yes, we'll take up now 2 lines at a time. Listen carefully and then repeat. यस्यांघ्रि पंकज रज स्नपनम महांतः वाञ्छन्त्युमापतिर् इवात्म तमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम् जह्याम असून व्रत कृशान शत जन्मभिः स्यात् Now we will go through the entire shloka. Listen carefully and repeat. Yasyangri pankaja rajasnapanam mahantaha vanchantyumapaterivatmatamupahatyai yarhyambujakshanalabheya bhavat prasadam जह्याम असून व्रत कृशान शत जन्मभिः स्यात् Yes, now we will learn line by line in the tune. Yasyangri pankaja rajasnapanam mahantaha Yasyangri pankaja rajasnapanam mahantaha वाञ्छन्त्युमापतिर् इवात्म तमोपहत्यै वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्म तमोपहत्यै यर्हम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम् यर्हम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम् जह्याम असून व्रत कृशान शत जन्मभिः स्यात्
जय हम सुकृति जन्म ह्याम असून व्रत कृशान शत जन्मभिः स्यात् Two lines. यस्यांघ्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तः वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै is hatyai. Okay, don't pronounce as hatyai. Hatyai means kill, so उधर गड़बड़ हो जाएगा. And somebody pronounced as hatyai ही, वो भी नहीं है. Okay, one more time. यस्यांघ्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तः वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्हम्बुजाक्षनलभेय भवत्प्रसादं जह्याम् असून् व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात् यर्हम्बुजाक्षनलभेय भवत्प्रसादं जह्याम् असून् व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात् Entire shloka, listen attentively and repeat. यस्यांघ्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तः वाञ्छत्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्हम्बुजाक्षनलभेय भवत्प्रसादं जह्यामसून् व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात् One more time. यस्यांघ्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तः वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्हम्बुजाक्षनलभेय भवत्प्रसादं जह्यमसून् व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात् Hare Krishna. Let us move forward to the next shloka. 81st chapter. Lord blesses Sudama Brahmana. 10.81.16. Kva aham daridraha apiyan
Papian. Kva Kva Krishnaha Krishna. Sriniketanaha Sriniketanaha. Brahmabandhuhu Brahmabandhu. iti Iti. ma Ma. aham Aham. bahubhyam Bahubyam. parirambhitaha. Parirambhitaha. Sudama says, who am I? A sinful, poor friend of a Brahmana. And who is Krishna, the Supreme Personality of Godhead, full in 6 opulences? Nevertheless, he has embraced me with his 2 arms. This is in the normal tune, but before that, we will learn in the prose form. Kwaham daridra papiyam Kva Krishna Sriniketanaha Krishna. Sriniketanaha. Brahma Bandhoriti Smaham Brahma Bandhu Smaham. Bahubhyam Parirambhitaha Bahubyam Parirambhitaha. Kwaham Daridra Papiyan Kva Krishna Kwaham Sriniketanaha Kwaham Daridra Papiyan. Kwaham Sriniketanaha. Brahma Bandhoriti Smaham Bahubhyam Parirambhitaha Brahma Bandhu Smaham. Bahubyam Parirambhitaha. Pura Shlok Kwaham Daridra Papiyan Kva Krishna Sriniketanaha Brahma Bandhuriti Smaham Bahubhyam Parirambhitaha Kwaham Daridra Papiyan. Krishna Sriniketanaha. Brahma Smaham. Bahubyam Parirambhitaha. Let us learn in the tune. Kwaham Daridra Papiyan Kwaham Daridra Papiyan Kva Krishna Sriniketanaha Kva Krishna Sriniketanaha Brahma Bandhuriti Smaham Brahma Bandhuriti Smaham Bahubhyam Parirambhitaha Bahubhyam Parirambhitaha Kwaham Daridra Papiyan Kva Krishna Sriniketanaha Kwaham Daridra Papiyan Kva Krishna Sriniketanaha
ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः ब्रह्मबन्धुरिति स्माकं बाहुभ्यां परिरम्भितः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः ब्रह्मबन्धुरिति स्माकं बाहुभ्यां परिरम्भितः श्लोक क्वाहं दरिद्रपापीयान् क्व कृष्णश्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः ब्रह्मबन्धुरिति स्माकं क्वाहं दरिद्रपापीयान् क्व कृष्णश्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः Next shloka also will take, it is also in the normal tune. Krishna and Balram meet the inhabitants of Vrindavan. All of you repeat after me, 10.82.44th shloka. Mai bhaktihi hi bhutanam amrutatvaya kalpate dishtya yat asit mat snehaha bhavatinam mat apanaha. Let us see the translation. Rendering devotional service to me qualifies any living being for eternal life. But by your good fortune, you have developed a special loving attitude towards me, by which you have obtained me. Hare Krishna. Mai bhaktir hi bhutanam amrutatvaya kalpate. Dishtya yad asin mat snehaha bhavatinam mad apanaha. Mai bhaktir hi bhutanam amrutatvaya kalpate. मयि भक्तिर् Dishtya yad asin mat snehaha bhavatinam mad apanaha. Mai bhaktir hi bhutanam amrutatvaya kalpate. Dishtya yadasin mat snehaha bhavatinam madapanaha. मयि भक्तिर्
मयि भक्तिर्हि भूतानां मयि भक्तिर्हि भूतानां मयि भक्तिर्हि भूतानां मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते अमृतत्वाय कल्पते अमृतत्वाय कल्पते अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहः दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहः दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहः दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहः भवतीनां मदापनः भवतीनां मदापनः भवतीनां मदापनः भवतीनां मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते मयि मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहः भवतीनां मदापनः दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहः भवतीनां मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहः भवतीनां मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहः भवतीनां मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते I will recite the shlokas learned today once. All of you just listen. 10.52.43 Yasyangripankajarajaснапанам mahantaha vanchantyumapatirivātmatamopahātyai yarhyatyambujakshanalabheya bhavatprasadam jahyamasūn vratakrishan shatajanmabhisyat 10.81.16 Kvaham daridra papiyan Kva Krishna Shri Niketanaha Brahma Bandhuriti smaham Bahubhyam parirambhitaha 10.82.44 मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहः भवतीनां मदापनः. All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम